سلام هموطنان. ما و شما صحبت‌ها داشتیم در اطراف انتخابات پارلمانی جمهوری تاجیکستان که در تاریخ 1 مارس سال روان برگزار گردید و در این معرکه مهم هم ما و شما می‌دانیم که حکومت، حرکت‌های سیاسی، سازمان‌ها و گروه‌هایی هستند که دعوت و تبلیغ تشویق برنامه‌های خودشون به مردم پیشکش میکنن برای به هدف رسیدن. و از آن جمله در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان هم که می‌دانید به اجازت به نظارت حکومت چیزی نشر نمی‌شود، برای ما و شما یک برنامه انتخاباتی را پیشکش کردن که واقعا توغری، صحیح و سالم و درست بود. بیاین اینک یک پرچه را تماشا میکنیم، با صحبت دوام میکنیم. бюллетенҳои пуркардашударо ба қуттии интихоботӣ партоед. оё падару модар, зан ё ягон каси дигар метавонанд ба ҷои ман овоз диҳанд? ҳаргиз не. падару модар, зан ё шавҳари шумо, фарзандон ва каси дигар наметавонад ба ҷои шумо овоз диҳад. ҳар як интихобкунанда бояд худаш овоз диҳад. 1 март ҳама ба интихобот. خب این بود نواری که پیشکش شما کردین و تماشا کردین که چگونه توغری درست و صحیح گپ میزنن و این میدونن که تکرارا میگن که به اجازت حکومت، به نظارت او، یعنی نشر نمیشه و به مردم نشان داده نمیشه. واقعا این برنامه خوب بود، یعنی قابل قبوله و درست هم همیه که میگن هر کس از تن خودش باید آواز بده. حق آواز دادن هر یک نفر در دست خودشه. خیلی که این نوار برای شما فهمان، کسی حق نداره که از تن شما آواز بده، یا پدر یا مادر یا برادر. خب ایجاده درسته و راست هم میگن و این برنامه و این ویدیو هم مخصوص همون رژیم امامعلی رحمان و حکومتی همون ساخته برای ما و شما پیشکش کرد و این هم توغریه و این نوارا میدونه که ما یا مهاجرا یا مبارزا یا یگان حرکت سازمانی بیرون از وطن ایرا پیشنهاد نکرده. ایرا همی حکومت خودش پیشنهاد کرد چگونه شفاف و راست، تازه و پاکیزه انتخابات برپا شود و شما را نشان دادن. ҳар як интихобкунанда бояд худаш овоз диҳад. 1 март ҳама ба интихобот. چگونه گفتیم انتخابات دعوت کردن، تبلیغ کردن که شفاف، آزاد، صاف، تازه بگذره و در این مسئله دیگه کی غالب شید، کی مغلوب شید، کی برد، کی باخت ما صحبت نمیکنیم. موضوع کلان است. من فقط یک نقطه رو میخوام برای شما برسونم که رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی گفته این نوار، این اعلان، این خبر شما خودتان هم میدونین، گفت که در انتخابات پارلمانی یگان تقلبی، یگان ناشفافی، یگان کاری غیر قانونی مشاهده نشید. یگان کس عرض شکایت نکرد. خب نواران تماشا میکنیم، با صحبت دوام میدیم. اینجا حوزه انتخاباتی شماره 50 شهر کلوب است. در برخی حوزه های انتخاباتی شهر و ناحیه ها پس از نصف روزی 1 مارس حالت های برزیاد پرتافتنی برگه ها به قوطی مشاهده شدند. در شهر و ناحیه ها هر نفر باید در 5 برگه موقع خود را در انتخابات معین کند. در حوزه 45 ناحیه وخش در حضور ناظران و مسئولان قطعه آوازدهی برخی از ساکنان به قوطی از 5 برگه زیاد می پرتافتند. برقاتون زیاد بودن که؟ بله ایتن اولاد چند نفر؟ ایتن چند کس؟ ایتن خطان اولادتون؟ оё падару модар, зан ё ягон каси дигар метавонанд ба ҷои ман овоз диҳанд? ҳаргиз не. падару модар, зан ё шавҳари шумо, фарзандон ва каси дигар наметавонад ба ҷои шумо овоз диҳад.
ҳар як интихобкунанда бояд худаш овоз диҳад. бархеҳо бо 2 даъватнома ба ҳавзаи райдиҳӣ ҳозир шуданд. ببخشید دو دعوتنامه دارن دستشان در اینو نه ایشان نمیدیم یک ما دادیم نه ایماما شد؟ نه درا خبین میپنم ҳарчанд ҳолатҳои барзиёд партофтани барга ба қуттиҳои овоздиҳӣ мушоҳида шуд, вале комиссияи марказии интихобот то ҳол шикоят ё аз қонуншиканӣ иттилоъ надодааст. давоми рӯз чунин лаҳзаҳо ҳам буданд. سلام علیک برادر. برادر جان ببخشید چند کس آواز داده؟ حیدر 2 کس. 2 کس از کی و کی؟ ин саҳнаҳо дар яке аз ҳавзаҳои интихоботӣ дар шаҳри бохтар дар ҳузури нозирону масъулони ҳавза сабт шуданд. یا تا پختین؟ یک تیاتر پارت اپا جان شما دخلا نکنید. یک تیاتر پارتین اپا؟ اصلا چند کس پارتید شما؟ абдуҳалим ғафуров раиси ҳизби социалистии тоҷикистон ки як курсии ҳизбро дар парлумон ҳифз кард аз натиҷаҳои интихобот қонеъ будааст. дар шакли шаффоф демократӣ амалӣ гардид ки мо ин дафъа дар курсиҳои вакилони маҳаллӣ вакилони халқ дар ноҳию шаҳрҳо бештар курсӣ ба даст овардем. ҳизби халқии демократии тоҷикистон тарафдор 2,139,741 нафар 50% аммо мавридҳое аз қонуншиканӣ дар дурбинҳо афтода ва дар расона ва шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда буд. он чизое ки дар рафти интихобот мо мушоҳида кардем, аз ҷумла шахсан худи мо ки як журналистикӣ эксперимент гузарондем дар Азия Плюс. унҷо аз тани як нафар метавонад аз сини чанд нафари дигар овоз диҳад. яке аз ҳизбҳои мухолиф ки нуфузи бештар дорад мегуфтанд дар ҷумҳурии тоҷикистон ин ҳизби социал-демократии тоҷикистон буд ки он 0,32% овоз гирифт, 0,32% овоз гирифт ки инҳо метавонад ба натиҷа инҳо чӣ расонад, таъсири худро расонадан ҳамун овоздиҳое ки масалан буданд як нафар аз сани чанд нафаран инҳо метавонад ба натиҷа интихоб таъсир расонда бошад. тақдири интихоботро ки ва чӣ гуна ҳал мекунад? тақдири интихоботро ки ҳал мекунад? ҳукумат ҳал мекунад. ҳукумат. ба фикр шумо дар рафти интихобот тақаллуб зиёд мешавад? худаш ҳам маълуме ки тақаллуб аст. ин кушод равшани ҳақиқатро бояд гуфт. барое ки мо бояд агар ҳақ нагӯем ин худаш ин душманӣ ба ҳамин худи худ монад, ба худи миллат монад, ба худи давлат монад. мо навод дар ҳамин равандҳои демократӣ ба сиёсат ворид шудем. дар ҷадидем ки як нафар аз тани чанд нафар меа варақ мепартоя, бюллетенеро мепартоя, и ношаффофиро нишон дод. ирам дар пеши чашми ҳамун нозиро, ҳамун комиссион, ҳамун нафаре ки назорат мекарданд. ва иҷа мардумам мебина ва дидак ва ина шуморам дар наворо диден. ва баъзами ҳамаи ӯ бахтиёр худозада чӣ мега? мега ки ягон ношаффофӣ, ягон хиёнат, тақаллуб мушоҳида нашид ва касеам муроҷиат накард. иҷа савол ба миён меяд ки ӯ бахтиёр худозада курай ё мардам? ҳамеро ман нафаҳмидам. боқӣ хитон қазоват кунед
و در زیر نوار فکراتون هم میتونین که بنویسین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالی خودتان اشتراک کنندگان با واسطه تلویزیون خودتان را میبینید. این روزی تاریخی است.